Hano ni muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye yahoze yitwa Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Iyi ni bâtiment central, iyo uhageze ubona ko hahindutse ibintu byinshi cyane. Urahagera ukazenguruka ukabona abanyeshuri, ukabona amasura make kubera ko nk'abahize kera nta muntu hamenya, wenda kubera ko twahize kera bahize murahibuka, ariko urabona ko ni kaminuza yahindutse, amazina menshi yarahindutse. Ushobora kuhagera waba waruzi wenda ko Agener uko yitwa ugasanga siko uyu munsi yitwa, mbese ushobora kuhagera ukibura kubera ko amazina yarahindutse, abanyeshuri barahindutse, byinshi byarahindutse, ariko nyine still uracyabona ko za nyubako n'undi zikomeye, bâtiment central, auditorium, bibliothèque zitandukanye z'ibiro bitandukanye, ukabona arboretum iracyari yayindi, ubusitani bwa bundi, ariko nyine nk'umuntu utaheruka urahagera ugasanga hari ibintu byinshi byahindutse. Iyi ni Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye yahoze yitwa Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, iherereye rwagati mu mujyi wa Huye mu ntara y'Amajyepfo.